M23 imaze kugaragarwaho n'ikintu kitari cyiza, aho ifite ingeso yo kuba ari intare zikaze mu itangazamakuru, nyamara ngo ku mirongo y'urugamba Wazalendo ikaba yamaze kubabona imboga mu menyo, aho yatangiye kubashinyagurira. Wakwibaza ngo byagenze bite rero? Ibi bintu sinzi aho bizavugirwa, narababwiye nta kenshi muzarebe barashora abana b'igihugu bakajya kurwana muri ayo mashyamba ya Kongo. Nababwiye ko Ubushinwa ubwarwo bwemeje yuko bufite ibimenyetso by'uko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo. Mumbwire namwe aba bana b'igihugu barazira iki? Mumbwire namwe nk'uwo Koloneli Nanga aba bana arabahora iki? Mu gice cya Rubero ahazwi nka Mambasa hongeye kubera amahano nyuma y'ayahabereye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ubwo FARDC yahatwikiraga ingabo za M23 yifashishije indege. Ikintu cyitwa Uvira Santere, abantu mwirwa mukwiza ibinyoma ngo yaharashe ngo yahafashe, ntimukabeshye, ntimukirwe mubeshya abantu, ntabwo M23 irafata Uvira. Mbese Bertrand Bisimwa abana be ubu ngubu bari muri iyi ntambara? Ese Koloneli Nanga ubu hari umwana we uri muri iyi ntambara? Cyangwa ababo bibereye mu bihugu byiza barimo bariga, mu gihe abana ba rubanda, abana b'igihugu barimo barashirira muri ayo mashyamba hejuru y'izo nyungu z'abo banyapolitiki baba babashoye ngo barimo bararwanira ngo uburenganzira ye. Uburenganzira bohe ko barimo bararwanira uburenganzira. Ibintu bikomeje kuyobekana kandi amakuru y'urugamba rwabaye kuri itariki ya 5 sinzi aho ndi buyahere, sinzi uko ndi bubisobanure, ntabwo nzi ururimi nabisobanuza kugira ngo abantu bumve amabara ndetse n'amahano yabaye kuri itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2025. Mu makuru natangiriyeho mu gitondo cya kare nabwiye nti iyi tariki ni itariki idasanzwe, muze kwitega akaza kuyibaho. Mu gice cya Rubero ahazwi nka Mambasa hongeye kubera amahano nyuma y'ayahabereye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ubwo FARDC yahatwikiraga ingabo za M23 yifashishije indege. Aha habereye ibintu ku buryo uwabyumvise wese amatwi yacuraga injereri, ababyeyi amabere akikora abatonkeje. Nibyo byongeye kwisubiramo Mambasa, aha ni muri Rubero. Mu mashyamba ya Uvira ibintu byadogereye ku buryo M23 yarashwe ku rwego rwo hejuru, igize ngo iraza no gutora ibiziga wa mugani w'abashinga ntaye cyangwa ababo bahasize ubuzima, barongera n'abari baje kubafata nabo barabacucuma, ibintu birayobekana. Iyi ni Inkubi Official TV, uteze amatwi nk'ubwango niba ari bwo bwa mbere ugeze aha, ntuze kugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tukugezeho 5 kuri 5. Hari ibintu nabonye abantu mumaze iminsi mwarihangishijeho, iyo umuntu ababwije ukuri murarakara, ariko umuntu yababwira ibinyoma mukanezerwa. Kumva ko ngo M23 ngo yafasha ahangaha abantu mukoma amashyi, ariko umuntu yavuga yuko yahuye n'uruva gusenya mugakambya agahanga, nyabuna mujye mubyihanganira, nta usangira n'udakoramo. Ndabyemera yuko ifite ibice yigaruriye, Kivu ya ruguru, Goma ni iyayo, kandi Kivu y'amajyepfo, Bukavu ndetse na za Kavumu ahera hafite mu biganza byayo. Ariko mbabwire ngo ikintu cyitwa Uvira Santere, abantu mwirwa mukwiza ibinyoma ngo yaharashe ngo yahafashe, ntimukabeshye, ntimukirwe mubeshya abantu, ntabwo M23 irafata Uvira. Ndabyemera neza kandi biranazwe ko hafi ya Uvira mu nkengero zaho yarahafashe, ariko mu misozi hanamiye Uvira akahabereye uyu munsi ni ishyano, kugeza n'ubwo Wazalendo yatangiye kubakina ku mubyimba, itangira kuvuga ati uwabumva babavuga mu itangazamakuru mutandukanye n'abo muri bo ku rugamba imbere ku mirongo y'umwanzi. M23 imaze kugaragarwaho n'ikintu kitari cyiza, aho ifite ingeso yo kuba ari intare zikaze mu itangazamakuru, nyamara ngo ku mirongo y'urugamba Wazalendo ikaba yamaze kubabona imboga mu menyo, aho yatangiye kubashinyagurira. Wakwibaza ngo byagenze bite rero?
Mu gitondo cy'itariki ya 5 habaye imirwano ikomeye mu bice bya Uvira. Twakomeje kugenda dukurikirana ngo turebe amaherezo yayo. Nyuma y'uko barwaniye mu mashyamba yaho, ibintu birakomera. M23 yatangiye irashisha imbunda n'ibikoho, amugani w'abarundi, imbunda n'ibikoresho bya rutura birasa ku birometero birebire, ibirometero bya kure. Abarundi barabihorera, babafatanya umujunjamo, baraceceka, mu gihe abandi bari barimo bararasa, abandi baca ruhinga nyuma barazenguruka. Bya bibunda byabo bimaze gusa nk'ibituza, bagira ngo bavanse bigira imbere barebe ko baba babakozemo akazi, ahubwo baragenda bagwa mu mitego yabo, dore ngo barabarasa bagakwira imishwaro, babarashisha imbunda ntoya, zimwe zirasa hafi. Niba mwakurikiye ibyahabereye n'urugamba rwahabereye, hakoreshejwe imbunda ntoya igihe kinini cyane kurenza gukoresha ibitwaro birasa kure igihe kinini nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Babarashe rero kugeza ubwo M23 ifumyamo iriruka, ihatakaza abasirikare batagira ingano. Noneho bamaze kuhatakariza, imbo za mbunda nini bakoreshaga mu kurasa kure barazita, bariruka, ibifaru byabo barabita. Bageze aho noneho Wazalendo iraza ikora akazi, irabiyora byose, irabyikorera, ibiterera ibitugu, irabyitwarira, irabijyana. Na nyuma yaho bagize ngo baragaruka kuza kureba abakajuriti babo n'abahasize ubuzima, baraza noneho za mbunda barashishije cyagiye batangira, basanga zirabiteguye, noneho zibasubizamo, noneho zitangira kubarohamo amabombe, barahatikirira kugeza ubwo ibintu byabuze urusobanuriro. Twababwiye iby'amakuru yo mu minsi ishize, sosiyete sivile yo mu gice cya Uvira uburyo yatangaje yuko hari harimo haragaragara imirambo myinshi mu mashyamba yaho. Ibi byongeye kugaragara uyu munsi wa none kubera iyo mirwano y'injyana muntu yahabereye. Naho mu bice rero bya Rubero, ahazwi nka Mambasa, muzi byahabereye umwaka ushize mu kwezi kwa 12. FARDC yahakubitaniye n'umu M23 Ruburagica, barangije bitabaza Sukhoi. Mu kwitabaza Sukhoi iraza ikora ibara, ibacamo, irabica ku rugero rwo hejuru, kugeza ubwo na FARDC ubwayo abasirikare bayo bari bahahamutse kubera kureba imivu y'amaraso n'imirambo yari irambaraye mu bice bya Mambasa. Ni nabyo byongeye kwisubiramo, amateka yongeye kwisubiramo kuri iyi tariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 2025, ahabereye urugamba rw'injyana muntu. Nanone M23 cyakora muzabyandika mu makuru no mu bitabo byanyu by'amateka by'igihe kimwe mwigeze mwatakaza urugamba ndetse n'abasirikare benshi kurenza abandi. Hari ibinyamakuru bimwe nabonye byandika ngo u Rwanda ibyabaye uyu munsi ruzabyandika mu mateka, ngo ruzongera chapitre muri sitwari z'abana biga ku mateka y'u Rwanda n'urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo. Niba hari ikintu kibabaje, niba hari ikintu giteje inkeke, wakwibaza ngo abasirikare bapfuye umunsi ntiwamenya umubare, kuko umubare wabo uri ku gitigiri cyo hejuru, igitigiri kinini, igitigiri utabasha gusobanura ngo uvuge ngo ni magana ngahe, ni 200, ni 300, ni 400, kuko ni umubare uteje inkeke kandi n'umubare uteye ubwoba. Nkubwira ngo ibi bintu sinzi aho bizavugirwa. Narababwiye nta kenshi muzarebe barashora abana b'igihugu bakajya kurwana muri ayo mashyamba ya Kongo. Nababwiye ko Ubushinwa ubwarwo bwemeje yuko bufite ibimenyetso by'uko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo. Mumbwire namwe aba bana b'igihugu barazira iki? Mumbwire namwe nk'uwo Koloneli Nanga aba bana arabahora iki? Mbese Bertrand Bisimwa abana be ubu ngubu bari muri iyi ntambara? Ese Koloneli Nanga ubu hari umwana we uri muri iyi ntambara? Cyangwa ababo bibereye mu bihugu byiza barimo bariga, mu gihe abana ba rubanda, abana b'igihugu barimo barashirira muri ayo mashyamba hejuru y'izo nyungu z'abo banyapolitiki baba babashoye, ngo barimo bararwanira ngo uburenganzira bohe ko barimo bararwanira uburenganzira, ko kandi iyo warenze inzira burya ikiba gikurikiye ari ugukora impanuka.
wakoze kubana natwe, amakuru yacu yo nakagaruka. Cawu cawu.